ก็ตัดชูงขจวนกันเข้าตู้เต้นแค่เดียวไม่ตัวนั่นเองอุ้ยตักอันนี้เลยเทเราอันนี้มันซึ่งเลยไปให้สัญญาบางอย่างกันที่ทำไมเราจูกลุ่มป้าน้อยกันช่วงลุดตัดเสียงกันเข้าตู้เต้นหัวมันตักอันให้สัญญาเด็กโผหันสุริหันเช่นจุดเดียวอันดินคนเด็กโผเสียงเลยส่วนละอันมาเด็กโผอันเพรสเซนต์ตัวเรนมาอันละตัวระกันเงินลายที่ยันกลุ่มป้าน้อยกันลุดแต่สาวหมดที่ยันอาศัยส่งมินหันมามินหันลักคุ้มมาที่จุสกัดการคุยกันที่ยากกันน่าที่ยันมันจะเชียนเซกันดูครบมาอย่างหัวหน้าพ่อยันหัวหน้าพ่อยันอดีวันเป็นดาวจุดดาวสกายขนาดการคุยกับพ่อที่สอบรู้ว่าที่พ่อยันเองหัวหน้าพ่อยันเองห้องไอ้ตะกินก็พร้อมเสร็จแล้วกันดูครบมาอย่างอันสงสารนี้อาทิตย์ยังตั้งที่จุสกัดคุยกันอยู่สุดที่ที่พ่อจุอันนี้อันนี้ที่พ่อที่โดยเสียหัวตาอีละอาทิตย์อาทิตย์จบที่พ่อว่ามันสุดที่ยังที่จุอันนี้ยังคุยกันที่ยังนี่ไม่หนาคานี่สุดที่กันนี่ก็ลายคานี่อันมานี่อันดินคนดิตักที่พ่อกันที่ละที่โลสามตัวรินสกัดพ่ออินผู้เหล่าที่พ่อในภาคกันนี่ว่ามาอินกับที่เรียกเป็นฟอร์มันมีจริงที่พ่อไปหลังยันเลี้ยงส่งแต่ก็จึงจุดจ้างแต่ก็จึงสวยหลังไหมที่จะตีตีนเล่นนิดติดตั้งอันนี้ส่วนสกัดที่ส่วนมันรู้ว่าตั้งกลับไปที่อันนี้ไปส่วนหินลุ่มนาเลยส่วนที่จะส่งไปโนวักโนเปย์ทันทีเต้ไม่เบียดละมาต่อไปที่ส่วนในบางเส้นแต่พอสกัดที่ส่วนนี้ที่อดีตอันนี้สู้อันแต่ก็จะคงเป็นที่ตัวเล่นผู้ชายรัชกันสื่อส่งเสียงที่นักดูเรียนก็ไว้มาอินเป็นดาวสไตล์ในตัวมันที่จุดชุดร้านตัวเรากันที่ยาสุดที่ส่วนจุดอาวุธขันน่าเอาเงินเดือนแต่พวกที่ยังส่วนนี้โนวังโนเปย์เป็นตัวขากันหันสื่อขาอันนี้ยาที่ส่วนด้านผู้มากันเลยคืออะไรกันที่ยาทำไมเราจุดกันมีจริงสูงขั้นโนวังโนเปย์ออเดอร์ขั้นที่ไม่ดีอารมณ์เด่นแต่ทุกมาอย่างข้าปุ้ยก็ตีกี่มาเห็นไรกันน้าที่ของตู้มีงี้พวกข้ากับเชื่อเรื่องเรื่องเหล่านี้ที่ส่วนนี้cabinet informal meeting พวกจนกระสุนสวากับทำไมเราจะปุ้ยกันดีอย่าง communication gap อะไรอันนี้ communication gap วางเลี้ยวอันนี้จะวางนี่มินพวกข้าตรงการส่วนของตัวเด็กพวกนี้กันทีละจะไล่จะกระสุนเฟียดูสิใช่ไหมทำไมเราจะทำมีข้าต่างๆที่ส่วนมาสวาก็มาสวาเราได้หมดอันที่นั้นพัฒน์เราชอบส่งพวกเขาสไตล์ที่กันติดร้อนเราไม่ติดเสียแล้วจุทราบจุดอินฟราสตรักเจอร์กันติดจีผมจะมีขั้นนี้ผมทั่วว่าทีนอันเรากับตั้งคุยด้านนี้ส่วนสกัดนะที่ตัวข้าอันนี้เป็นทุกบอกว่าทำไมเราจะซีเรียสรู้ตัวนี้เรามาเสร็จแล้วข้าเราอยากคอมมิวนิเคชันกับผมนี่ไม่หลักขั้นกันเราแต่บอกว่าช่องเรื่องบางทีก็เรื่องที่ตัดแต่ก็ไม่ช่องเท่าว่าจะไล่แต่จะกับโซเฟียเดี๋ยวตัวบอกอันนี้จุดอย่างจุดอันนี้ยังข้าตัวสกัดถ้าเราพบยันก็ใส่ตัวข้าสกัดลุยอาคารสตูดิทีมเดซิอามินเพื่อมาเก็บปอดเราออกมาจุดอย่างเรานักการทำเป็นส่วนนี้เนี่ยอันมูลสกีมเก็บปอดค่ะอันนั้นตัวอันนี้ยังทำไมเราจุดช่วงมันตลอดว่าตัวสกัดถ้าเราคานสกีม2024เราคานสกัดตาจูจูสกีมีนะสวยเช่นขัดแต่ขากันเมาเตนะผมหาสารติเตขาอันนี้ยังขัดจูนักกินกันแล้วสวยเพียงอะไรพวกนี้ตาเสตัวนักสวยโซระขัดจูผลทุสวยยืนกันสวยโคตรนี่ตัวนักเลยขัดเชียตัวเลยยินสุขเรียดเทียนซุ่มติดนานกันเทียนจูสวยเทออมเพย์ขลายขัดขลายทอนทุสวยกันสวยที่หลักฐานจุดอย่างเอามันคนขลายขัดจูส่วนเราดีเจเราชอบกันดูกันเหมือนกับเจลนี่ที่ส่วนนี้เราได้กับเชียร์เลยทุกสามในสัปดาห์ประคันเมย์ซูนที่เรียนรายการ NHM Employees Union of Mizoram ส่วน Health and Family Welfare Department อันซีน Senior ส่วนเทอันที่น่าถูกสอบประมาณรู้ถกต่อจิ้นอย่างจีเดสกัดหาอาดาเอกจอบอันหนึ่งดีละอามาเดียนสุด MC ฟังก่อนนะถกตานตีอิน NHM น่าสมศรีเจ็ดจุ Special Scheme เสียมจับมังอับจอบอันเราหนึ่งตัวให้มีเสียที่ยันตัวนักการเมืองที่เขาต่อยัน
อันนี้เวทีไม่เงินโอ้แต่จุกันอันตียะอันนี้เเราส่งกันติดส่วนละเด็กNEUM ยันอันที่มันเตะไม่ตัวหัวสงการมันหลับละจูอาม่วงอันที่แบบมิน press release พอนี่ขัดทัศนสัมผัสกับขัดส่วน 3-day mass casual leave หลับตัวมันขัดที่ไล่ chief secretary ผู้เล่นหนึ่งมวยส่วนมองพอเป็นfamily welfare เลยที่เป็น AR เตเนี่ยมีถึงหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งอย่างสุดท้ายส่วนนั้นโอ้ยช่องสงการจะมีจูเป็น family welfare department ปีนี่สิละpost 70% to NEUM member the Tana Reserve the medical reimbursement NHM NRHM the alani laya an nei thin ya so yani chu te an lo tur ang ahun taka la sel te te la chu se khom na chuan meeting chuan NEUM te chak ni lovin state sarkar noya department sang ten an implement centrally sponsored scheme sang noya employee te chu chang po entel tool atiya asir chiam turin DPNR noya study group din ni se atiya chu chu sarkarin pomin chu tiang chuan ma alta ani tuna kan sayang khan tati lai abul chan na hi chuan NHM noya mi te chau khan ti khan an thil du an demand har sakna an khena chu study group chuan an ni chau ni lo department sang CSS noya thok te chu chang te po ngai tu thei turin ngani chu committee chu study group siam an ti ta chu study group chu ni saw paru thariat sabi pakata khan tin ta so ti la ya chairman te chu kela thom moya chairman ani ya secretary DPNR ani ya pularin sang MSS additional secretary member ani bokan puram chuana MFAS additional secretary member ani ya pulin sang hi DPNR ani ya puram chuana hi finance ani ya then Pubiru sang MSS Joint Secretary Finance atel boka chu co-opted member antiya then Pulan Muan Kim MSS Under Secretary DPNR co-opted member in who is Larin Puya Under Secretary DPNR member secretary and boka study group here departments of Executive CSS Noya Thoktu Anlo Sorte Anjil Chiama departments of Noya Thokte and Chulzian so amuda tlang ku chu CSS employee te hi gurusa noya lecturer te ti lo chu state sarkarin ama sum se la chhoi turin binding terms and conditions aum lo ti ani gurusa noya thok te ti lo chu midang a chuan state sarkarin anetin kan la ang sarkara kan chhoi yang tia in tia kam na ang chi in thuar na ang chi atiang terms and conditions an lo ti ka study team chuan an zu swat ta ani so mi rual chuan department thren kata CSS employee te umal zo ka kalpui dan du te a recommend boka tin CSS employee regular taka chhor ang chi te hian ham than le inga manei ve du ra o man ti pui thu atel boka CSS employee of za study group zit chian laya record che tiang he ni ya agriculture za samthum paru vetia so pariat forest da sama som duble patni health da sambi sama som kuwa higher technical zale pariat homa pakhat irrigation pathum les de so pakwa lnj so ni pali lrs pariat lad sama pariat ph kama rd sa kha zathum samriat le pani school education sa na zathum som le pani social welfare zathum samthum pakhat indian ps of wa pasari aba in sim khatle zaruk samna pani ani Council of Ministers Ministry Thaka Somni Pathum Chuan Study Group Report Recommendation Implement and so Study Group le Finance Department in Langwai to le thot se atiya so recommendation to Finance Department point concurrence and se boka so mi le chuan Council of Ministers meeting thum khat thasari Somni Pathuma thar ani le ta hetiang yan chu cabinet a chuan thuan da ta scheme of the guidelines be formed that are both legally and financially viable in accordance with various court judgments to address the issues faced by CSS employees in Tactan. Council of Ministers decision was a draft scheme by the Siamania scheme for awarding weightage marks and condoning overage for services rendered under centrally sponsored schemes availed by the state government. Tile scheme dang pakhat. Government of Mizoram regularization of centrally sponsored schemes
Employees Scheme 2023 to abuat sa a draft scheme they finance department le law department ten of empty vet le veka law and judicial department so se ma nei la vil lo ko maya finance department of so yan observation and later the two draft schemes may be placed before the Council of Ministers for their consideration. With respect to the draft Government of Mizoram regularization of centrally sponsored scheme, Employee Scheme 2023, there must be a prescribed composition of DPCs for various CSS with proper recruitment rules for the CSS employees proposed for regularization so as to ensure transparency in the process and to prevent CSS from being used as a backdoor for entry into government service. In comment, Siam Bok Ani, so Hen issue the election 2023 like An Bozi might take any Talova, the kind of Kan Bule, Taren Ron. School Education Department, via Samagra Success Scheme, via School Teacher 10, Absorption and Norma, Gauhati High Court case, WPC number 128 of 2019. Gauhati High Court here adjustment and order dated 17/3/2018. An Siama. Sumia paragraph Somni Pali Na Chuan Hetian Yan Azia Kane. Gauhati High Court adjustment order. So thus, upon due consideration of the case in its entirety, I find that the grievance expressed by the Petitioner Association to be legitimate and has merit. Accordingly, the state respondents are directed to consider regularizing the services of the members of the Petitioner Association against the existing vacant post of government teachers in the appropriate grade, keeping in mind the experiences and training undergone by the members of the Petitioner Association and the objective mandate of the RTE Act, Right to Education Act. In the alternative to sanction new posts as SSA teachers by creating such cadre, it would also be open for the state government to frame a scheme providing for further terms and conditions on which such regularization shall be done. Such an exercise should be initiated and completed within a period of 6 months from the date of receipt of a certified copy of this order. With the above observations and directions, the writ petition stands disposed of the time. Hey, he deep in the art on the bill, we said in Sokara for advice. Okay, yeah, Amaro Chuk, the license car can appeal Talota, the Nafiata. In to CSS employee that special scheme Siam to the Lonita Khan appeal hit Arenzang Lo Zonta, yeah, and low appeal of a poka point to Anglova, a Nita scheme Siaka, and it don't hold Avangin. It's one that the High Court order he Lazom Lo and the Avangin Duna here contempt case. C number 17 of 2023 to Gauhati High Court allow Adi. It's one ministry Thar allowed it Nula, Council of Ministers of Puinain, CSS employee regularization scheme to allow Swapta. So to a scheme to pay and done in Latina, a copy de Kanaran sent down to Anya. A scheme he done Metatana Film Tiang Bertu Rabia Nania, public appointment. Soka Nalak Zang, in Article 14 and 16 of the Constitution, he bought here at Hiang Laban. Article 14 and 16 here, so you get a zoo. So God Matil Dang Zong Zoma for equality, so and Tina 10 cut LDC Tell Lonita say 10 cut RR filter wire open advertisement in DPC Mumalta Manga Lab Niklaya a 10 cut Mumal Mamlova DPC for Umlova again open advertisement for Umlova Lab Nia to meet the regularization equality of the Lavani. Anni Tan Khan specially a big taka Zulu Satnas favor Kakan Peti Nania. So one equality principle Kakan LDC and it's one Dan Le system in Amtang where and loot the other Itaka alone. So one Article 14 and 16 principle here. Alak Sama let you Dang
akal zomin achet thei lovani scheme ni CSS employee proper recruitment ala ten ang mang theyang proper recruitment om zia chu kan sayang khan advertisement swathak DPC DSC ngein ala kum declare thiam na qualification diktak nei te kum over lo te state sarkar na thok net lo PE contract angin regularization buata bitu percentage pay an ni bawa sarkar in tool ati kuna pianga CSS employee te da ne zia za tu hi anwaya factor function te ngai tu in angai tu chi open market atanga recruitment om tur za direct recruitment open competition om thei za PE le contract regularization ngai tur za ngai tu chungin state sarkar sum le pai din hun ngai tu chungin CSS state ta na honi ta ngai tu chungin scheme mi CSS employee core of the core scheme sa chau lo the lo was state sarkarin implement ye nei amai CSS lo po ni sela state sarkarin ama sum le pai pila ati ye nei ngai minimum national standard ani ye nei nana ati ye ngai thok te chau awama antinan education health le thi dang tak te CSS kum dei lo te kun tiam chin pitu kata na avel te chuan amat thei lo antinan kan fia a samagra ti te chu CSS a pon rei tak ania hoin thengin ping dal dal kal zela kan fia ni NHM te ko department pakata khan CSS scheme kum ni kum thum lekha ro ti se top le mai ta se khatiam noi thok te ka chu scheme yan atel down no ti ma chu te chuan regularization theina na chu te chu hetiam hin yang a CSS scheme ngai le course ngai ya kum som tal chum lo chat lovin an thok tu ran kum som kha minimum length of service ani ta ani state sarkar noi an post look to post and recruitment rules in thiamna apitok ama an nei tu ran recruitment rules man tu chu atira an appointment laya recruitment rules sarkar noi omang ania antinan kumsang nia SSA noya middle exclusivity to in appointment amwa recruitment rules a thiamna en tu chu state sarkar noya kumsang ni hun laya middle exclusivity to la na atana recruitment rules ka man ai tu DPNR in performance evaluation committee department tin tana dinanga performance evaluation committee yan CSS employee te chu ma ta palta chunga an performance asinia dan to tin an en tikanga so the performance evaluation committee na en dik nuat ling te chau chu departmental promotion committee DPC regularize to rin an to chau don ani kum chung changa CSS employee regularize to te chu initial appointment chu atira appointment ni lai na an kum over lo ni chuan an chung chang khan ani anga initial appointment kum over sa te chu regularize te an ni lo shima an ti nan lian chu kum sam ni pakwa a kum som ni pariat ani em SSA waya zirti to appointment pe kan ya kum sam ni som ni palia regularize to in ngai to the ani ya kum som ni pathum lo ni to ma se akum over down lo ti na ni chiang ka ya initial appointment akum over este hi ta mi da chu legal appointment ani ya chu bang chuan chung chang kha ta ngai kum thi ka bani state sarkar in counting of past service rules amanam zela kalpui tu rani chu an counting of past service regularize an lo ni a past service count dan chu chang chuan state sarkar in ta ding lai ni sang zela kha man tu rani ti kha lo ni ta a DPNR here CSS employee te regularize to na proposal te tan tu regularization scheme zu in a chuan ni a chung jing angai te chu regularize an ni ton chuan re a requirement chu ti khan ta advertisement swap na copy antinan mana ke ni ho hi ele chama ma di department ni local sector ke ni ho hi we na local ti mana khan ele chama inga moi kan lo thokani amara chu kan thok kha advertisement la ngani om thapa DPC mumal takala kan niam ni lo vem ti kha advertisement chu an niam te khan ta photan panina chuan DPC sarkarin adin na copy ni ta hei ala ka ren chuan DPC ang feka group D te kan la don chuan in administrative head kha DPC chairman ani a head of department kha member secretary ni a he ta DPNR tang te tu la min lo te khatiam kha member an thi it's one DPC plus 1 ti china chuan MPSC kha DPC ti tu te chuan maya
hatiam khan DPC sarkarin adin na copy an tia kha ani ta ani ke chuan DPC chu meeting minute fel tak a awmen chu meeting minute fel tak chu an produce tu ran DPC ren chuan kan recommend donin minute fel tak kan zia ka recommend ani dan te justify ta te kan zia ka anwaya DPC chairman le member ten min kan zia thap thi ani Intel seniority list of CSS employees there. Department chunga state sarkar contract employee le provisional employee make te the kan tan. Kan su regularized don chuan entina health department waya khan entina ani poka do sei le ta ina. CSS mi chen khat ka recommend tura kan ti lai kha. Chu health department waya chuan PE exam ge kan ne. Tin contract exam ge kan ne. Khami te khan regularization scheme an ne ya chu ta chuan exam person nge anni atang chuan lut tu chu mi ba ma chuan exam nge kan recommend ti la ya te kha ngai do na wangin PE tele contract kan chi thil dam an met lawa kan lo ro te to zongin phang te ko ka mai te vet tu ra ni an din mun te brak te tu ra ni ti kha lo ni ta ha CSS employee qualification te kha mai ko ka CSS employee te direct ko ta noya ta me tu ran ni awangin la kan ni do na yan fair takin dan pa ma ya thapala an ni me nga ya Article 14 and 16 of the Constitution in Ayapu Tlata or Tia the Tiang Lobani. So Kan Lak from China Supreme Court ruling Larle, Poi Model Chen Katepo. When I had Tarlam come to Kang here, low not to land low, no la Poi Lola, Casito Hakan, Sim dot Hotova, by the two, do not his own care or his own conscience, so he can come in Deva. The apex court in its judgment in the case of MP State Cooperative Bank Limited versus Nanu Ram Yadav, CA number 4481 of 2007, decided by Supreme Court on 25/9/2007, has laid down the principles to be followed in public appointments. It is clear that in the matter of public appointments, the following principles are to be followed. Number one, the appointments made without following the appropriate procedure under the rules, government circulars, and without advertisement or inviting applications from the open market would amount to breach of Article 14 and 16 of the Constitution of India. DPC Mumal Law, advertisement po Mumal Law, Chuak Law, Katiam rules po Mumal Law, Law La Vetop, Amzi and the Katsuan Katsu, Article 14 and 16, and fundamental rights, equality, Akatlat, the Supreme Court and Parliament. A regularization cannot be the mode of appointment. An appointment made in violation of the mandatory provisions of the statute, and in particular, ignoring the minimum educational qualification and other essential qualifications, would be wholly illegal. Such illegality cannot be cured by taking recourse to regularization. Those who come by that door should go through that door. Kong kapuin nilawa, report sa paron lut su, an chung chang ngai tuat hei nilo. Chú ăn lâu lú na re ngay này qua chọc chuan chọc lên mấy rồi sẽ thì na anh mấy thế. Pasian non liam, those who come by that door should go through that door. No regularization is permissible in exercise of the statutory power conferred under Article 162 of the Constitution of India if the appointments have been made in contravention of the statutory rules. The court should not exercise its jurisdiction on misplaced sympathy. If the mischief played so widespread and all pervasive, affecting the result as to make it difficult to pick out the persons who have been unlawfully benefited or wrongly deprived of their selection, it will neither be possible nor necessary to issue individual so-called notice to its selectee. The only way out would be to cancel the whole selection. When the entire selection is stinking, conceived in fraud and delivered in deceit, individual innocence has no place and the entire selection has to be set aside. Uma Devi versus State of Karnataka, CA number 3595-3612 of 1999, decided by Supreme Court in 2006. Equality of opportunity is the hallmark for public employment, and it is in terms of the constitutional scheme only. Regularization or absorption are not and cannot be a mode of recruitment by any state within the meaning of Article 12 of the Constitution of India or any body or authority
governed by the statutory act or the rules framed thereunder. The fact that some persons have been working for a long time would not mean that they had acquired the right for regularization or absorption. Rei tak lo thong ri not unentitled, not uneligible, not any appointment made on the post under the state or union without issuing an advertisement inviting applications from eligible candidates and without holding a proper selection, where all eligible candidates get a fair chance to compete, would violate the guarantee enshrined under Article 16 of the Constitution. Advertisement po chuan mumal mang lawa katia lauti mai no takhachu Article 16 violates the non leta. The state is meant to be a model employer and can make appointment only in accordance with the rules framed under Article 309 of the Constitution. CSS employee ten har sat na an to te tam tak hi dik lo mumal lo takala kan ni hei ya khristian ta hi la advertisement om lo ba DPC kal tlang la an ni lo boka recruitment mumal tak open competition kal tlang la ni lo indu sagna awang appointment in te tok ang kha an tam le ya heng am chi ho tan hian tu na CSS regularization scheme hi aman thi la ba hei tak mai ni ya với đại gian ya tu te ma kan dem na lam ni lo vin kan nau te ho hi an thiam lo pok ani chia lo ba kan ti tiang a hun lai ze la khan DPC mumal lo om lo advertisement po chwa lo khatiam chi ya du sa tu an nei awanga an du an ma ni du sa tu te na an lo la ang chi te kha atam bere su an ni tlak mai ani su tiam mi om ze mumal lo te va proper lo te va lo la te zu regularize kha Mizoram Sarkar in the rem ti lo ti lam po ni lo Article 14 le 16 yan arem ti lo tlak mai ani chu lai ya chu ani ta voi na yan kan nau te ji po mumal taka aget lo ban dia agin open advertisements DPC fel tak oma DPC minute fel tak draw tu engage an lo ni chuan chu mi te tan chuan atu lam zelin sarkarin scheme anei waya yan an mani regularize na kong ka hi ai hong ani hei ta ka he wela yan chia la ka ta an mani regularize thei na kong ka hi ai hong lo ve mo kan tiam ti ka ba ai hong nge yani ama ro chu ta lut tu chuan tu na an lo tho me na appointment an lo mo na yan kong ka dik atangin back door ni lo vin system dik waya an lu ngai ve thung ani chu ta ka chu với lại dân cần nào tên hết thì tất cả anh ngay thì là vấn đề chuẩn anh lâu lụt na tụ nhớ các sở anh đi chân na la ya recruitment khi lần tỷ đàn khác mua mal lâu đều tập anh đi yang tỷ lâu khóc mà ya mua mal tập lụt đàn rồi thì đàn lụt tụ anh tỷ lại các sở tên lệ tụ anh chung thì cho nên recruitment mua mal tập open competition cao tăng là nhiều người tụ sẵn na và mà coi để top bằng khác tấm để ya hei ngam chi ho ta hian tu na CSS regularization scheme hi aman the ka bani an ni tang khan tingot ta ila midang ho khan ko ta mi thing ta sela sarkar chot thiam a chang don hlep chan chu article 14 le 16 ka lin sarkar che thiam eng lo ya to ba men in du sak le ngen in khong ai ton takin thil hi kan thlir nga ya a thei chin na omanga a thei lo chin te ko kan che thiam nga ya ni la gan mu malala bi lo zong hi chu ani na ta ka chuan illegal le irregular appointment vet ani ti na illegal irregular appointment kha kan legalize thei lo kan regularize thei lo ta noya chuan constitution noya chuan ti na ya kha sarkar liam ta ani amo tu na ding le me ka di amo sarkar local le sel tu ta ko kha an din hon tu an chan phong ka ani lo thei lo bani mumal lo takala te hian seniority po omni le thei lo ba NHM le SSA employee zinga khetia hian tam zual ni na langa regularization kalpui tu ra thil tu le poi mo tak inter seniority ti kai po har le ani ti chuanin CSS noya hian da me on to minor irrigation noya 4th grade pakhat lalbia enga da me ta ani hian CSS regularization scheme na put am thapin engkim el fai tak ani awangin ani hi chu da me ani chu mi am sia chu lalbia enga hi 4th grade alu lai hian open advertisement a oma DPC mumal tak a
oma chu ta chuan interview wa chu DPC chuan recommendation tel tak asiama sarkar approval an homa chu tiang chuan alut ti na ta ani nal biak enga ang vek ni ta se kan naw ti hian har sakna an nei mi adon lo ti na alo ni ta ka chu ke chuan hei a ko pi kha han sem bula ke chuan in hei kan soi tawang khan hei a Bible per a scheme 2024 scheme chu ni ta a scheme matang hian siar vek te bo kan pe lo ta ti ya DPR hian a scheme matang la chuakin office memorandum a han sian chuak ta a heta hian a thil chu la chuan soi non le ta a hei te bo hi sem te vek ta ula matang khan a thil lo pong ta ula zo na le chan na po kam lo te te chu kan la be chu so tia ge tiam kam na chu kan shel ba mo tin chu ba ka chu he sarkar thara hian kan siam te kon lo to nge ya tin kan home minister DPR minister te kon nge ya amar chu kan sayang khan a enga po ni ta se year of consolidation no ya chuanin chung chuanin thil ta ka pui piau chi kha mi lo san pa be reng reng a tin chu ba ka tun sarkar thara nge hian ni kuma nge khan he scheme hi an ni chuanin siam mal ta mai ta chu ba chan he scheme hi a tak chuan kan siam khan mu ta kan lut te tan chuan a du om thot ani amai ro chu an soi do khan do te na mo an du sak a lo som ve phadro an ti ang chi vel de an lo ni nap kha chuan an tan chuan a rem lo ani so mi te chu kan khung te la ni vai chuan sarkar hian article 14 le 16 awai le to na sarkar chu ko ta sa to chu he scheme ma hi mo article 14 le 16 bo chelo the ang ter tu ra an siam ma ya chu ba chuan hemi aya again kan kal na chuan an ni ho kha kan welcome ebo an ni ta na pongka to ma puya dik lo taka lo ru po ni se indu sakna thila lo ru po ni se awa mang tingo ta ila sarkar chuan da na bo chiam article 14 16 an tinan group d theu ni ta se group d then ka r tel tak noi ya open advertisement in BBC noi ya kan an lu lain an ni chu tiang om lo ba an lu chuan equal opportunity equality before law kha kan vai le ton ta ani special favor kan te na chen ba ni sei chu ni ke ma ro chu ti yan kan se yang nia kan kha chu thil kal to ni ani ma sela thil dik lo chu ni min mi ani emo ni kum hasa emo kum so ko ta mo kha Indian constitution kal ani chuan ke ni chuan kan accept thiang tlak chu ba chuan adik lo ka chu man adik lo kon ta se tu na de lo ne khan ai nang article 14 le 16 a kal chung chuan sarkar chu pen mai da shelo mang sarkar ta chuan pen mang chi de an tel vek lo an yang kan roi mi tho ru sa te chun tel lo higher technical education ru sa te chu tu na yan tin down state an te ni kha ya mumang taka MPSC na an la khap an ni tan chuan ru sa te ho kha chu ti khana tanem du na point sarkar ta eno ma chu le le ko ni ta se tu na kan isu per hi chu ato man zo na ko kan ta lo de bin kan ti a kan nau te yan tu na an no hi sarkar min no khum hi khom ai ka kan su le ram se sarkar ke adu taka chan chu soi dong khan tin la kal ze la tin la bo ka so sang ani chuan fe tak chung le lu na tak chung point sarkar na ti ko na ti si dong kha chuan bu na no pe no wak ti mai ti alama service ani ti to sa tin ta po kha thil om lo bang ti a soi thi si lo ba chu ba chuan in se thiam tram tu yan ka du ba an ni po ka cha non le ya so do khan department sang a stai za te ko alis ji area da ai lai lo ba ro theng vek tu rin or tan te ko kan ti chuak ta nge an we na yan so dia chan ni thum chung kan an moni to ranga bo lo ka zeri sarkarin atu langin ma chu so zel mai tu ra kan ma ye